Ivan Laća, dragi prijatelj, prva epizoda. Idemo najjače. Braco, da nazdravimo. Hvala ti puno na dolasku. Evo, uspjeli smo. Bila je borba dok smo se prikopčali, ali dobro. Kako si? Jako dobro. Jako dobro. Kako je biti Dalmatinac u današnje vrijeme? Kako je se pripremaš za možebitni sveopći rat? Pa mislim, jasno je da je to u eteru je ta informacija. Kola već dugo. Pa evo sad je baš kulminiralo od kad je Trump rekao Evropskoj uniji da ih praktički smatra sad njih neprijateljima, a ne Rusiju, jel? U stvari rekao je da će Evropska unija propast na ovaj način i da... Je li to glupost? Je li to... Ma da, ja mislim da je to... Pa, slušaj, imamo problem sa migrantima, mislim, imala ga je i Amerika, ali Trump je odlučio to riješiti, jel? U Americi, znači, to je masovna deportacija. Sad, je li to rješenje za Europu ili nije, ali je, mislim, ako se ovako nastavi, jel? Ako se ovako nastavi, šta će biti, jel? I još, na primjer, najzanimljivije, slušao sam neku britansku emisiju, englesku emisiju i jedan tamo tip je rekao, kaže, čekaj malo, mi ćemo ići Evropljani ratovat za Ukrajinu protiv Rusije, a migranti će ovdje, kaže, zauzimat naša mista i biti s našim ženama. Što će biti? To. Između ostalog, to je djelomično pogođeno. Sad, to što je Trump rekao, to mi se ne sviđa zato što, ajmo reći, mi smo tu neka vrsta prirodnih saveznika, jel? Yeah. I sad to je neki zaokret. Onda neki lik isto, neki iz evropske visoke politike rekao isto nešto zanimljivo kao neće se američka politika nakon Trumpa promijeniti preko noći. Tako da nije to sad baš da je to Trump nešto rekao pa sad... Da. Tako da to nije baš Ne znamo još uvijek je li on zapravo igra igru. Vidjeli smo da on stalno minja neko mišljenje u stvari. Znaš, čas je protiv Rusije, pa je za Ukrajinu, pa je za Rusiju, protiv Ukrajine. Stvarno, to je istina da on jako često minja mišljenje, ali mislim da je to neki dio njegove igre, jer nije on, kao što kažu ljudi, to je jedan biznismen koji je tu došao, on nema pojma o nekim stvarima. Ja mislim da je on jako dobro obaviješten od strane nekih vojnih pa sigurno nije neki glupi biznismen, kako to ovi naši mediji, to žele ga nekako prikazati kao tu nekoga, ne znam, mizoginog bijelog muškarca na moći koji sigurno ima tu dosta istine, naravno, ali da je sad da je pametan igrač, naravno da je, ali šta ćemo mi tu? Gdje je naša uloga u tome? A ne znam, mislim, meni je u zadnje vrijeme počelo padat na pamet da se bilo pametno iseliti iz Evrope. Di ćemo se seliti, najbolje možda. Di će zadnje sve otići u kurac, možda? Ja bi išao u Indiju, to što znaš. Ja bi ipak tu možda igra na Ameriku. Ja mislim da će tu, ako sve ode u kurac, ja mislim da će Amerika zadnja propast. Pa, dobro. Iako sad ovi svi nešto govore, građanski rat, vamo, namo, ma ja bi se
A teško da neće doći do građanskog rata. Ja sam pratio te, eto, zato si me izvao ovdje za prvu emisiju, šta volim tu kulturu podcasta i šta pratim podcaste i prateći to od početka, negdje tamo od 2016. Kad je malo to po meni, kad meni to pobudilo zanimanje. Sad sam izgubio misao. Zašto dugo mi je trivao. Držali smo se 5 minuta. Kad si ovoga viskija, dok si ti se ovo poštela, čoče popili smo. Znači ovako, najbolje, ako se ode u kurac, kako ona izreka kaže kad veliki se nešto... Aha, mali se... Kad slonovi se tuču, trava strada. Tako da nekako treba nekako biti pametan, treba izabrati pobjedničku stranu, da se na vrijeme pridruživa. Pa, mislim, najgori je onaj scenarij šta je taj da nekim odredbama Europske komisije počne neka mobilizacija Europljana za rat u Europi. To ne prihvaćamo ništa, nema mobilizacije. I sad, koliko nema god prisilne mobilizacije. Simpatizirali s Ukrajinom i sve, ali ići tamo, ginit, ratovat, za nešto šta se može dogovoriti, jer je sad je to tako ispalo, razumiš, Rusi su uzeli dio Ukrajine, mislim, uzeli su ga, razumiješ, i sad uzeli su dio Ukrajine ili ga možeš vratiti vojno ili ne možeš, ili ideš na dogovor. Ali ovo je, po meni, mislim, ovo će ići do kraja nekoga do kojeg će samo šta više ljudi izginuti i još će više ukrajinskog teritorija biti oduzeto. I na kraju pitanje kao hoće li nas uvući sve zapravo u rat Europe i Rusije. Ja mislim da bi... To si dobro si to rekao, je. Nekako je sve miriše ka tome, je. Da kako je rekla moja baba, sa rogatin se ne može bosti. I sad ako ćeš se dalje, da kažemo, bakćat, samo ti može biti gore. Da. A sad... I tu su Ukrajinci isto, znaš, imaju tu neku držu, neku spiku kao ne, moramo mi dobiti ono što je naše, moramo ovako, moramo onako, a s druge strane to pričaju dok u Zagrebu rade kad taksisti, konobari ili ne znam šta već su se odlepršali, tako. Velika zavrzlama. Nemaju oni taj isti naboj, recimo, ko što smo mi imali u Domovinskom ratu, da su se svi odazvali, mislim, puno ljudi, jako puno. Koliko sam čuo, bilo je 500 milijuna vojnika u Hrvatskoj od 4 milijuna stanovnika, jel? Dok je u Ukrajini to problem, jer mnogi od njih nekako smatraju taj rat besmislenim i ne znam šta je. Možda nemaju niti vjeru u tu svoju vladu, pošto zna se da je bila korumpirana. To je veliki problem korupcije. Da. I možda se i na kraju pitaju ko je tu zapravo kriv, ko je pravi, jel? Pošto je to isto jedno pitanje koje se da raspravljati, jel, nama ono što nas kroz mainstream medije što nam stalno serviraju je to, Rusija je jednostavno bez nikakvog razloga napala želeći oduzeti ukrajinski teritorij. Ili ti misliš da je to istina? Ne, naravno da nije. Naravno da prešućuju puno toga kao neki, kako se zvao taj sporazum. Bio je prvo taj neki sporazum na Malti koji je bio između Busha i Gorbačova. To je bilo, ne znam, nakon hladnog rata, 90, negdje. Kad se raspa Berlinski zid, tu se dogovorilo
da će se da se komunizam urušava u Europi, ali je i Rusiji bilo obećano isto tako da se NATO neće širiti niti centimetra dalje. A sad ne znam točno gdje je bila granica, ali mislim da smo i mi upali u taj centimetar. Znači, ni mi nismo trebali biti prema tom dogovoru u NATO-u. Čekaj, ti Luka mirisali su nas opet tu morate ide i na kraju smo i mi. A to je isto jedno pitanje, isto da li se Jugoslavija raspala zbog toga i da li je tu, koliko je tu bilo interesa nekih stranih sila, osim unutarnjih sukoba i osim po meni najviše problema Miloševićeve politike. Evo sad mu se nešto unuk vraća u politiku. Milošević. To jest ulazi u politiku. Unuk. Sretno mu bilo. Ne znam, nisam čuo za njega uopće. I znači, nama, našoj dalmatinskoj glavni savjetujemo, druže, najbolje ti otići, šalimo se, nije, lipo je kod nas. Lipo je kod nas, samo šta gubimo dušu, to jest ide sve u kurac zbog ovoga turizma. Šteta je šta je života sve manje i šta sve je nekako podređeno tom turizmu i kako okrene da okrenija, ako nemaš neki svoj film ovdje, najbolje ti ići tražiti svoj neki film. Sad, pobiga i loša ča, možda je bolje čak i jer Šibenik, ne znam, kad sam ja prije nekih 10-15 godina ima i više ti neki kafića, više nečega, sad je baš mrtvilo, je. Još kad si ti bio mlađi, tad je još bilo bolje. Sad ne znam šta će sad biti još za 10-15 godina, još ćemo nadam se da ne idemo samo ka tom smjeru, luksuznog turizma, još onda ako dođe neki Kurčev rat, onda će on sjebati taj turizam, onda neće ništa biti pogotovo. Sad, ali dobro, snaći ćemo se mi svakako. Takvim smo vremena se promijenila, ne samo kod nas, nego inače u svijetu, šta je bilo 80-ih, koje pamtimo onako kao neka sretnija vremena, šarenija, više druženja, više svega, to se sad promijenilo, inače u svijetu, to kad je bilo Tita, bilo je šita i to je taj čin, ja? je, to je to. Bilo je dobro. Mislim, meni je dobro. zato što nađeš neki svoj način guštanja i brigade. To je ono najbitnije. Ali šta ja znam. Ima i mislim, ne mislim da je ono što kažu, pametan čovjek, budala živi gdje je rođen, pametan gdje mu je dobro. Držim se te ideje, to mi je nekako... Budala živi gdje je rođen, pametan gdje mu je dobro. Tako je. Znači ništa moj grad mi da sve i to, te spike, ništa, ti braco, ti si da gradu sve. Znači ti si da njemu, ako ti ko išao da, to su i roditelji dali. A da tebe grad nešto da sve te spike, odjebite s ti spikama. Nije ti ništa grada, više si ti da gradu nego... Tako da... Pa evo, ja ti mogu reći samo kao neko ko ima iskustva života vani. Ti si bio da se pohvališ, izviš da te pregledam, ali evo da te pohvalim malo. Kako ja tebi generalno, ti meni admiralno. Bio si živio u Indiji, u Irskoj, pa da čujemo malo. Nisam živio u Indiji, nisam to par mjeseci, to je turistički. Ma ne, to je živio. Ali u Irskoj sam bio, znači imao sam posao preko zimske sezone i odlazio sam tamo 12 godina, svake zime. I upoznao sam, mislim, dosta tu njihovu. I gle, ti nekako dođeš do tog novca lakše, razumiš, do te ali je istovremeno sve iskuplje, razumiš. Nažuljaš se više. Mislim, iskuplje, da, i više se, znači kako se zaradi, tako se i potroši. Da. Ali na kraju ono što ti ostane je znaš,
ne vidiš, ta klima, ja mislim, meni bio to glup neki razlog, sam sebi sam govorio zašto ne ostanem, ali vuklo me more, sunce, znaš, A dobro, još kad Dalmatincu, znaš, navika se sigurno na to more. Jednostavno, eto to što si ti rekao, kao pametan živi tamo gdje mu je bolje, jel? Budala živi gdje je rođen. Možeš ti otići negdje u Norvešku, u Švicarsku, ne znam, u Irsku, gdje su veće te svote plaće, razumiš, ali ostavit ćeš negdje svoj život u tim nekim zamagljenim, hladnim područjima. Možda ćeš naći neku sreću šta ovdje nisi mogla naći. Možda ćeš otkriti neki talent, Pa dobro, nešto novo u sebi šta možda ovdje bi bilo u nekoj... Pa nije se lako, vjeruj mi, nije se lako uklopiti u neku tuđu kulturu i doći tamo, znaš, i kako bi rekao, ispoljiti neki svoj talent. Prvo ne znaš jezik, znaš. Čak i ja koji sam zna engleski odlično, sam ima jako velik problem razumiti se dok pričam. Na onom svom naglasku malo priče, pa malo je teže. I sad zamisli negdje u Norveškoj ili u Njemačkoj ili šta ja znam, nije lako tamo baš se digniti iznad nečeg, možda za neki biznis, da otvoriš neku kompaniju, da razumiješ, koja pituraje zidove i to, možda je to u redu, ali ovako nije lako doći, ne možeš se ti izraziti umjetnički, ne možeš se izraziti duhovito, ne možeš se izraziti, znaš, ne možeš se... Teško je na neki način funkcionirati, taj stranac neki vječni nekako, si uvijek, to je neki osjećaj, to je neke nepripadnosti. Ne kužiš te njihove baze isto, znaš, o nekim tim ljudima, osobama, ko što oni ne kuže naše, šta nekom strancu ode sad da ti spomeneš Miroslava Ilića, razumiš? Mi znamo ko je to, šta je to, razumiš? Šta je on predstavlja i možemo recimo složiti neki vic, dok oni to, razumiš, ti ne možeš to tamo shvatiti, kužiš, šta se tamo, šta oni, kako oni drže. Ti nisi dio toga. Ja se to baš osjetio. Ti nisi dio njihove kulture. I šta onda radimo? Opet se spanđamo se s našima i onda opet ista priča. Opet smo kišta je moja učiteljica iz geografije govora, mi Hrvati, mi smo najgori, mi da odemo u Švicarsku za 20 godina od Švicarske bi napravili Hrvatsku, a Švicarci bi od Hrvatske za 20 godina napravili Švicarsku. Znači onda mi jadni isto tako. Na kraju vidiš, opet nađemo tu svoju Balkaniju i opet idemo po svom. I to sad nešto sam primijetio isto dosta, da dosta ljudi ide raditi vanka na zapad i onda opet, šta i na neki način lakše nađu poslodavce iz naših krajeva. I onda opet imaju neku vrstu istih peripetija, ki šta imaju ovdje, ali opet bit će im je lakše dobijaju veću plaću, pa lakše se prožvaći. Pa nije za veće plaće, nego za početak se moraš naći nešto, to ti je tako, eto, kod nas su isto, u Irskoj su isto svi išli u neku tu tvornicu nekih pakiranja. Jesi ti tu bio radio? Nisam, ja sam imao neki drugi put, sam otvorio, kao bio nekakav kao franšiza od firme, znači za dućan koji prodaje kalendare i druge suvenire za božićne. Jel? I došao sam čisto po preporuci nekog koji je već tu to radio i Kakva je ekipa tu bila? Su bilo Iraca, ovih stranih? Pa šefica bi bila iz Sjeverne Irske i znači uglavnom bili su naši... Znači protestantkinja je bila šefica za katoličke kalendare. Pa je, ali ta firma je zapravo krenula iz Amerike, onda je uzela Engleska 50, neku franšizu s njima 50, nemam pojma, 50% i onda su iz Engleske se naravno proširili na Irsku. Čekaj, ima i sjeverni Iraca u Dublinu, dosta?
Pa nema ih nešto sad da žive. Jer oni su tu baš, ja sam u Edinburgu i pitan u dućanu koja je onako dobra lokalna piva, kaže mi pita njega, on ti je Irac, on će ti reći. I ja sad dolazim, njega pitan, on mi ono lipo preporučam, ja govorim hvala ti nešto, irski frende, ne, sjeverni Irac. Sjeverni Irac. Znači, tako ovo mi je zanimljivo da što ste rekao da sjeverna Irkinja, protestantkinja da prodajete katoličku. Pa dobro, ona je slučajen protestantkinja, samo što je ona onako žena koja se baš osjeća kao sjeverna Irkinja. Oni imaju taj isto, kao ono, znaš, mi smo sjeverni Irci, nemojte nas, ono, znaš, imamo neki svoj identitet, a to je, znaš, da imaju i protestante i katolike i imaju taj problem, ali usprkos tome, znaš, ono, nekako pokušavaju naći taj neki srednji mir, srednji put. Koliko si dugo radio? 12 zima sam proveo. Znači to u istoj firmi? Da, u istoj firmi, ali u različitim gradovima, najviše u Dublinu, 8 super ti onda bilo u toj firmi. Kada se toliko dugo izdrži? Pa i bilo je dobro, zato što u 3 mjeseca malo se naradiš, ali digneš, ideš kući sa plaćom ko šta bi ovdje imao cijelu godinu da si za... Da, to su te sad, značajne razlike. Samo što opet, to ti je, znaš, brzo se to potroši, opet moraš naći neki posao. Plus pada kiša, plus nemaš pametnije posla nego... A ne znam, nisam nikako, svake godine sam se mislio da ću ostati tu, tražiti sad neki drugi posao. Na kraju mislio se postati Irac, idem u Hrvatsku, mislim se. Ali nisi. Indija, to je došlo nakon Irske. Ne, to je bilo prije Irske. Prije Irske i za vrijeme Irske, na onom slobodnom, znaš, kad završim taj posao, i di ću sad, prvi mjesec, šta sada imam da se naći neki posao na sezonu. A znači, pričamo o kojem gradu u Indiji? U Indiji, u kojem gradu? Pa išao sam za New Delhi. Glavni grad? Da. Za New Delhi, pa sam išao tamo na nekakvo hodočašće, pošto sam jako bio zagrijan za tu indijsku filozofiju. To su neka duža neka putovanja bila ili tu? Pa jesu, bila su, išao sam tamo na ta sveta. Kako je s onim vlakom gdje bude milijardu ljudi na njemu, ili tako? Bilo je svega, bilo je. Mislim da, čekaj, gdje je to bilo? Ne mogu se više sjetiti koji grad, da ti pravo kažem, ta su neka iskustva i traumatična da zaboraviš. Potisnuta. Ne znam više koji je to grad bio, ali to bio Kalkota ili Bombaj ili di. Ja sam uglavnom došao pitat kad će doći vlak, znaš, nije bilo jasno, treba je doći u to vrijeme. Meni je na šalteru rekao, ovako me pogleda, rekao, I won't tell. Znaš šta to znači, neću ti reći. Ja gledam, znaš, neću ti reći. I won't tell, njegov. Dobro, okej. Mislim, poslije sam shvatio da on nema pojma ni on kad će doći vlak, razumiješ, da nema tu sad Kad dođe. Ako kasnije. Ako ga propustiš, doće drugi, ajde, danas sutra, dobro. Danas sutra, to je to. To je opuštena, šta? I onda sam ti upao. I onda su me, gledam ja sve kecato čovječe i sad diću, ja se, ovi su me nekako rekli, ajde ulazi, znaš, malo su mi pomogli. Ja sam se na kraju držao za onu ručku vani i visija vani, onako, da. A čekaj, nisi uspio uvati to je kao neki separati se kad spava, jel znači oni kad spavaju... A dobro, ovo je bio gradski, ovo je bila neka vožnja, ne znam, kroz grad, nešto, nemam pojma, negdje sam upan, ili do nekog obližnjeg mista, možda neki pola sata vožnje, Uglavnom, znam da sam se držao s jednom rukom za tu ručku, razumiješ, i nas 20 je tako visilo tu treba to otvorena vrata.
Treba tu vožnju preživjeti. A luda zemlja je skroz. Luda zemlja, još Indijci imaju neka miroljubivi su nekako, ali tako, nema to, nije tu opasno, ono, baš je, možda da zaglibiš na neka... Znaš šta ti je najgore šta se vjerojatno može desiti je da ćete uhvatiti neko i ti te ono malo, nazumiš, opeljušiti, jel, opelješiti, ono, naplatiti nešto što košta puno manje, a šta je tebi... To se može u Šibeniku isto desiti, da kad vide nekog turista misle sada je super, ajde. A što je tebi kad dođeš tamo sa tim cijenama, na primjer, znaš, ono, ne znam, ono, naplatiti taksi vožnju 5 eura, a u stvari je cijena ono 3, razumiš, ono, znaš, i sad ono svi, tebe čak Indijci tamo upozoravaju, to je, znaš, a tebi ono svejedno, ono, platija 3 ili 5, razumiš, a njima je to naravno puno, jel? Da. Vidiš, nisam još razmišljao za posjetiti Indiju, nekako sam mislio za prvu zemlju van Europe mislio sam u Maroko ići. Mislio sam neki arapski, ne da mi se u Latinsku Ameriku, nisam još dobar sa španjolskim, a oni onako, ako ne znam sa španjolskim, mislim, bit će ti, govorim za Latinsku Ameriku, bit će ti super tamo, ako znaš španjolski jezik, bit će ti ono, stvarno vrhunski. Znači, jer oni slabo pričaju engleski sve, ako ćeš ići na neka turističke te destinacije, bit će ti ok, sve to dobro. Tako da to još mi se ne da Latinska Amerika, tako da mislim se Maroko ili vamo. Nema to veze, ja mislim da di god odeš danas u svijetu svi znaju ono, barem ono malo englesko koliko ti je potrebno. A Latinska Amerika je specifična, ali ja kad sam sad već ovako skupio tu neko iskustvo na putovanje, nekako ti ja bi naučiti španjolski jezik pa ići tamo. Ja mislim da onda je bilo baš... Treba je naučiti španjolski. Aprendo. Treba naći bolje vremena za to. Nije to možda treba tako naći, teško. Rekli bi ovi naši iz Bukovice, nuvaca treba. Lako je druže za išta. Nuvaca, da. I kako je rekao Čiro Blažević, kad pokojni Čiro naš, reka je, kad mi je loše, kad sam u depri, onda zovnem banku, samo da mi kažu koliko novaca ima. Kad mi kažu koliko novaca ima, odmah se bolje osjeća. Odmah mi je bolje. Tako da, to je bilo njemu, ali nama bi bilo još gore. Bolje da ne znamo. Ali dobro, tako da ja mislim da od arapski svit, Maroko, možda nešto pukne, nešto Ibiza, Španjolska, Maroko. Ti si putovao dosta po Europi, a? Prošao sam sad ove godine sam bio vidio 4-5 zemalja, ova je bila godina malo... Ne znam ni sam kako sam uspio to sve izvesti, potrebno se nešto godišnje, ono vamo namo. A lako je to po Europi. Ovo je sve sa ruksakom po Europi, to je sve... Nije to nešto... A dobro, svugdje se snađeš, znaš. Meni je isto bilo, recimo, Samo ti ja bi po istočnoj Europi šta više putovao. Dokle god je još... U Bugarskoj kad sam bio, mislio sam onako da... Hajde, nadija sam se, znaš, nisam očekivao da će onako biti, ne znam, mislio sam da će biti puno bolja Sofija. Sad onaj ko hoće vidjeti pravu istočnu Europu, nek ide u ruralnu, u provincijsku Bugarsku i to ću ja sigurno nekome u nekoj turi ću to, ti ja bi to isto posjetiti. I ti ja biti Rumunjsku još, ti ja biti Atena, Grčka, to je to destinacija. Ima puno lipih mista sa tim antičkim spomenicima i to, ali recimo, mislim, više manje Europa je otprilike isto, znaš, nema šta tu, nema tu puno razlike, recimo, ali kad dođeš u Indiju, onda je to malo... Ima kulturološki šokova. Veća razlika. Znaš, u Europi vidiš ne znam, mrtvu ticu na podu, sa 2 metra kažeš ajme me nešto smrdi, a u Indiji vidiš mrtvu kravu, jevi ga, pa da te skužiš šta je smrad, jevi ga.
Ima i toga, recimo, dosta Mistat ima otvorenu kanalizaciju koja ide kroz Misto i to je normalno, šta da ti kažem, jednostavno normalno. Ali vidja si, možeš reći da se vidja svašta. I u kanalizaciji spavaju divlje svinje. To stvarno isto divlje svinje, to su obične svinje koje izgledaju onako ko divlje svinje. Jel ti palo na pamet neki drugi, neku drugu stranu zemlje ići raditi? Pa, bija sam i padalo mi je na pamet. Ali sad ovako prije ovog zadnjeg posla. Pa ne, više ne, od korone sam odustao od tih ideja, jer pošto sam recimo bio neki protivnik tih mjera, maski i toga i što su sve nametali kroz tu koronu, bilo mi jako čudno da je jedna bolest izazvala toliko panike, razumiješ, toliko mislim da nije to kuga bila, nije to bila to je bila kao, razumiješ, nešto slično gripi, razumiješ. Karijes, reka naš prezident. Da, karijes. Mislim, sad takva bolest, razumiješ, izaziva takvo ludilo u svijetu, znači, totalni, sve se minja, razumiješ, ne smiješ se kretati. Dobro, vratili smo se u normalu brzo, relativno. Jesmo, vratili smo se. To je najbitnije. Ali, kažem ti, tad sam vidio, recimo, pošto sam tad radio kao taksi vozač, vidio sam kako Njemci reagiraju, kako kako oni Britanci, tamo. Uglavnom sam skužio da su Evropljani, za razliku od nas, jako poslušni. Oni baš su poslušni ljudi, znači njima šta njihova vlada kaže, oni inače, mi Evropljani, mi bi rekli u svoju obranu da je baš obrnuto, da smo mi izgradili tu kulturu samosvijesti, slobode razmišljanja, govora i sve. Kao Evropljani. Kao naš, ipak smo to kao i kolijevka demokraciji, neki krov svijeta. To je bilo ogromno iznenađenje. Da baš Evropljani tako koje se nastavlja danas, to je bilo ogromno iznenađenje. Da, kolijevka demokracije, sloboda, prava, odjedanput znači najviše čuka iz Evrope. Ne znam šta su bili u Austriji, su bili, ne mogu se više ni sjetiti, malo su to traumatična sjećanja. Bili su te COVID potvrde, pa onda nemaš više pravo na život, znači moraš se cijepiti ili gotovo, razumiješ, nemate više. Ne možeš raditi, ne možeš otići u dućan. Već su bile najgore te neke, uvijek su neke bile te loše prognoze, te neke uvijek kao sad nam je loše, bit će nam još gore. Kao, to nekako, čeka nas još gore, bit će ti mediji su non stop vrtli tu retoriku. Mediji su, da, širili su paniku. Znači, šta možemo za kraj reći, šta je najbolje naše dalmatinsko ili ne, idi nigdje, stani tu i dobro je, ne treba, svugdje pođi, kući dođi, Mladi ljudi će uvijek biti željni nekih drugih iskustava i oni će ići negdje, oni će neki hoće, neki ka svome jugu, sigurno. Da, mislim, nisu svi isti, naravno. Ali to je prirodno, normalno je, neka idu ljudi, ali mislim, kad dođeš u neke godine, onda malo ti je dosta tog lunjanja, negdje po svijetu i to. I odlučiš se negdje prije ili kasnije, bit ću sad tu i gotovo, razumiješ, šta bude, bit će. Iako nikad ne reci nikad. Nikad ne reci nikad. Pa dobro, može se nešto desiti, normalno, nije isključeno, ali uglavnom je, i iskustvo s godinama shvatiš da nije toliko ni do okoline koliko je do tebe. Onda ti je lakše kreirati budućnost. Koliko je... Znači, budućnost je svjetla. S tim završavamo. Budućnost je svjetla. Budućnost je svjetla. Nikad svjetlija radosti. Nikad više. Osmijeha nikad više. To je to.
I dalje idemo. Hvala lipa na slušanju, hvala lipa na gledanju, hvala lipa na dolasku. Hvala tebi, želim ti uspjeh u budućim podcastima. Ovo je bilo jedan samo uvod. Uvod šta dolazi. Ono šta zatišje dolazi. pred buru. Ovo je bilo zatišje. Hvala ti, brat. Hvala ti puno, brat. To je bilo to. Idemo jako. Hvala lipa. Vidimo se do idućeg slušanja, gledanja. Pozdrav svima. Pozdrav.